Kasora District Demand Forum mentaka sengi kala lep nya kendu yang mesti nama kejelau kontrak sangma hakabili bakajing dawa berkenti kodano ya kasora civil submission Syakat District nak leng jong kontrak ulah kular bersimkia ya kini ada keju keporu ulah penpau barlo kular bak headquarter jongka district kebatma kan long baik hasora kini kadi ke bau seketi jongka forum ba jon thaba ulah penpau halo kini gaji kendu meeting tolong kordial akaba tim staff ai kapon lo kelui bah akaba ini kan ini ka jindawa jiban entiu kedan ya sora jaga sidu osaka district dan kadang tim staff ulah ila peni ada ka presentation to tim staff haka bedi makan ini ka map jaga district apa ni propose dan kadang tim staff lo willing ulah ai ka assurance ka setengah mula kerja rupa kan headquarter di district ini andai pun sora tintin nak kalian juga government nila ai juga pro kajing ongyo semila kentu isu mesta buat pai ke proposal yang government sani ya ke government ka yoi la kadang nunu ki kino ji yang ka ke district buat mai kita pak sini proposal dan kadang government hani isi banget ingin examine dari proposal ya ka proposal dari government batang tang yang sah insya ya ka jumudil juga ya kadang-kadang jing ong jong semesta ni ka biang ulong positif ya ke ba kerana protokol ka biang kemen ini lah genre tambah proses kapan ni ai semesta la bata hi ba nak dalam shift secretary don komiti ni bade berbasar di state ni kai kini komiti jong shift secretary kan examine ni kan trai ba jon ni trai la batong ba ila kenapa ka seorang ka yo jong district usi mesta ul ai ka assurance ba pun le ni kalau agak assurance boleh baik dan bantah kali kam kan chief secretary bahun exercise jaga kam nam officially kan apa ni